Push. Astagfirullahaladzim. Waduh, tarik. Waduh. Push. Astagfirullahaladzim. Waduh, tarik. Waduh. Wow. Aduh, habis napas. Bahaya nih. Habis. Iya. Habis napas. Push. Aduh. Aduh, habis napas. Bahaya ini. Habis. Jelas ya. Bosku, bersiap-siap menarikan truk diesel yang tidak kuat nanjak tadi. Astagfirullahaladzim. Waduh, tarik. Waduh. Wow. Iya. Ini dia bosku, truk diesel yang patah tarik. Menghantam beton pembatas jalan. Langsung sama bannya Sampai belok dia. Sangat mengerikan. sampai merah. Mereng nih bosku, bannya sudah lari.
Iya. Habis napas. Habis napas bosku. Kantong nih bosku. Dua unit tertahan di tanjakan Kidabuan bosku. Iya. Oke lah. Mitä ne kisenään ei kunnioita? Orgit nah. Joo. Eh. Lukunen. Täällä hyvä maasuu. Oke, truk tangki yang di sana akan menarik truk diesel yang membawa bibit kelapa sawit sekitar 1000 batang bosku. Oke. Oke, pemasangan seling sudah dilakukan. Sebentar lagi akan dilakukan penarikan bosku. Oke, penarikan sudah dilakukan.
Iya. Habis. Yuk. 300. Tancap gas juga bosku. Uh. Us. Aduh. Habis. Mantap.